media kissing song tini o shairik jorabo kok thaisha thaini no tigi kok sarani bagai norokno makaboka amongka taklai room bisi 2022-23 wo Khumpui Academy ni admission notiation kobangma yapri maseka ubila kaya amuti tongmani Bagui 120 to 130 Baba class ono admission ni bagai provision tongmani 120 to 130 no admission nanan thangtani admission ni form klaika 6000 ni kuba amono khnawoi chini ADC habang ni executive committee ma wansuk laika chini borok Khumpui Academy pornen musungjago para amsai bising ni borok khatong khajaklai phaimani no nugai sum 1200 students joto class ni no admission nanane bagoi kaisa decision najak mani haino जों 1200 सुरुंनाय रगनो admission नाखा ताई admission नामानी लगे लगे औरो हाक्साल फाइनाय गृह नुखुं बरक रक बुमा बुफा गृह रक बरक हस्टेल तंगमन्नानि बागै जों याप्रि शेखा राज्य सरकार नि थानी त्रिपुरा राज्य सरकार नि थानी जों 340 सीट नि बागै हस्टेल सीट नि बागै जों कहरमानि अनअफिशियली सावयमानखा सिवयमानखा जों जे कयमानि बिसिंथि जत बरक रिमान लाखा नाय 250 हस्टेल सीट रनाय ओ hostel seat ni je approval ni kagos official kagos जों ता नायसिम दङ अब मानमानि यागलो जों दाक्ति क्लाइनो students admission hostel admission जों नानाय और आं किसा सानानि मुसुंगो जत्तनले हाक्साल फाइनाय रक hostel मानिया तांथुम नै जों जिनि कैसा decision जों नाजाक दङ पहिला हाक्साल फाइनाय रक दामछरा खेदाछरा कामचनपुर छामनु लंगथ्राई भेली धलाई डिस्ट्रिक्ट कोयला शहर गोमती करबु अमरपुर जे हाक्साल फाइनाय रक साब्रुम आरोनि सिमिं फाइनाय रक जे सुरुंनाय एडमिशन नाखा और Khumpui Academy बरकनो पहिला हस्टेल सीट जाकनाय आबुनि यागुलो हंकै चिनि गाना गानिनि तेलियामुरा खुवाई ताहिबनो बाइजालबारी आश्रमबारी और सदर एरियानि जतनो एडमिशन नाजानाय खाखलायो जे हस्टेल सीट एप्रुवल माननो आबुनि बिसिंथि जों बरकनो हस्टेल एडमिशन नारे आव दाक्ति नंगन हि वानसुगो Khumpui Academy annex 1200 student katalmati जों थांनाय 13 तारिख जुलाई नो चेंगजाक जतनो नरक साइमानो लुकुरुक जतनो सावैमानो गाहाम गुरुंख्लाय एडमिशन उंगानि बागै बेलाय ख्लाय आं हामबाय याफोर गार्डियन रकनो जिनि स्कुलनि हेडमास्टर टीचर्स जे फोरोंनाय तंनाय रकनो जतनो हामबाय याफोर और तेकेसे साथाय ख्लायो जे CBSE नि रिजल्ट खा Khumpui Academy नि रिजल्ट बेलाय गाहाम खा आं जत जिनि फोरोंनाय Khumpui Academy फोरोंनाय जत टीचर्स रकनो हेडमास्टर्स ताई और जे वार्डन तंनाय
superintendent tongnai matron tongnai jottono borokno hambaiya paro tamhne borok asuk subamani bisingtui chini school ni result kaham angmani babai tabu kok hingke Khumpui academy o CBSE result ni yagulo class 11 o admission ngan bagai jotono chaiti oklai tong engke Khumpui academy kha Bidya Jyoti school Tripura o 100 Bidya Jyoti school dongo Khumpui academy aboni bisi kaisa Bidya Jyoti school omoni bagai school education department government of Tripura ni kaisa notification rakha je borok Bidya Jyoti school o admission nanai class 11 o borok joto online o admission form fill up ma khlainai ani koimung joto je borok Khumpui academy o admission class 11 o admission nanani bagai chaitiok tongnai rokno koimung borok ni guardian rokno koimung thakai website o thangoi website rwjak o Ongkobo taimano advertisement o website o thangoi form fill up khlaikai aro Khumpui academy o admission nan hi khlaikai norok Khumpui academy o admission nani bagoi norok jora mananong amhai khlaino norok form fill up khlai oro arts tongo science bo tongo aboni bagoi chini je student rok je rungna surungnai rok borong thane ani kobokmung je raida tui jotton bago singkai noroni bagai o raida abon bagai online form fill up khlaijadi pai thago ang sanani musungo je salsa sekang Khumpui academy o admission no tuyoi kaisa kesa kare nokhorkha oro sathai klaio Khumpui academy o amhai tau bongyako je saya raida romoi admission nanani kok kasaya je borok saya raida romoi kubangma surungne rokno borok lama kororika aboni bagoi ADC administration daiya tamhniba jung je borok rokno tawjar tui admission rika abhai kok se jung khnayako raida saya tui admission romnani bagoi ngai ani koimung je serai romni guardian rok borok raida saya tui raida saya romoi admission nanan bagoi chaitiokha omahai ta chaitiok omahai chaitiok mani chaya chini dofani bagoi bo chaya chini bagoi bo chaya chini wansuk mani chaya ungu lukurok ni thani chini koimung ADC hapang nimgoi thinangobo ungui manu chini oro 1200 seat ni beshi sung student nya naoi manlia je bororok no jung nakha jung kaham kunung khlaioi raida ni bisingo tabuk joroti nadakha raida saya ni bisingtui jung naya rang posa riwoi abhai khlaioi lama saya ti himna naimani chini dofani bagai room thoma kaisa chaya ngnai amhai tui ta himja baidi ar je kese kereng thainani bagoi naikha abo jung saimankha oroni thana porjonto thanglaikha ngai aboni simi aboni bisingti bo jung saimankha sabo sabo oro involved tong je involved tongnai rokno bo saran musugo norok chini borokno amoti khlai ta femlok di ADC hapangni বিরুদ্ধে এগেইনস্টে আবো কাইসা তাই হিনা মনো কনস্পিরেসি হিনাই जों वानसुगो আমহাই কনস্পিরেসি তা থুমথুম কেবো তামনেবো আবো কেবনি বাগৈ বাইথাংনি বাগৈ जेख्लाइनारनि বাইথাংनि बागैबो हामिया केबनि बागै हामिया दफाबो अबो काइसा जाया रुंथमा ओंनाय अमो आं तिनि साहरनानि मुसुंगो जत्तनो चिनि दफानि आदमरकनो हामबा অবনতি বসকাং কোনো মানে ডিপার্টমেন্ট হইতে কোনো ইয়া পরীক্ষা জানাই না মানে এফআইআর কোনো খাই জানাই না जों डिपार्टमेंट नो तुयोय एफआईआर क्लिनिक ने तिनी ताव शारीरिक जरती वानसुक जागिया फिया रायदानो नाहार का हंकाय रायदानि सिमी जों लामा
याप्रि मा सेनाय हांगाय अर आयदा तुइ सेनानि हांगाय जों ताम खालायमान आवन जों मुवान सुनाय अमो ताबुक जर तुइ अमनो साख्लायमारि स्कुल जे एडमिशन नती इनके अब वो छात्र एडमिशन नहीं मेरिट वाइज में अब तो स्कूल दा डिसीजन ना डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट दा का डिसीजन रहा अब और कक्षा है से जे स्कूल न डिसीजन नावो स्कूल वो एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसीजन तो डिपार्टमेंट न डिसीजन नावो उनके डिसीजन नावो आबन सकांग तो ताहि मनो खुम्पुइ एकाडेमी एनेक्स लाइनान बागै चिनि कुनु अंगो तंगनिया आं थाइसिं साका ताकलाय आवहायख्लाय नानानि तंगनिया डिसीजन किन्तु नानानि नांखाता अंगय 120 130 वैकेंसी फिल अप खालामनो थांदों जे 6000 ओंखाय 6000 स्टूडेंट रक एप्लाइ खालायखा बरकनि एसपायरेशन बरकनि हामजाकमानि अ स्कूल न जाजागै खालायजाखा ओंखायबा जों आबनो तुयै ना चिन बरकनो जों ताबो एडमिशन मारनाय ओंखाय जों कायसा आबो तांनि मनो कायसा याप्रि मा सालायखा चिनि बरकनि खातुंमानि न नाहाराय लोकरकनि खोबते एबा गार्जेन रकनि खोबते जे ओ 42 जन स्टूडेंट रक एडमिशन ना फाय रां साजा बहनि खनामानि सा आबनि बेफोरले बम हाकि सानामसो आसरा 42 स्टूडेंट नि थिनांनि बागै ताम सानामसो आं सानाय मुजुं हांकाय ताकलाय तो और 1200 स्टूडेंट एडमिशन नि टारगेट 1200 स्टूडेंट दंखा अकॉर्डिंगली बेंच रको जों हेक्लेन नमा पाइलेखा अब आवहाया जे एडिशनल स्टूडेंट भर्ती खालायखाय जों हानि खालायमाननाय केवखाय ताइमोना आसुकनान जागति रम तंगाय जों आवहायनाया कायसानो खालायमानो जे खाली रगो हंके बरक फायितेसा एडमिशन नानाखाय नायमानो किन्तु ताकलाय हंके बरक जदि कुनु स्कुलो माइया आवहाय जदि मुइनो तंखांखाय कुनु स्कुलो माननानै ताइ जदि बरनि सेफ करि हंकाय बरनि कसाम स्कुलो थानो किफिल थांनानै बागै जों आरनि हेडमास्टर आरनि इंस्पेक्टर स्कुल न सावै मानो आसुक जरते जों बरनो चुबाय मानो फिया बरकनि मुसुं खांखाय जों चुबाय मानो बरक मुसुंया हंकाय जों चुबाय मायो